Croeso I Gemau Retro. Heddiw ni'n mynd i chwarae World of Illusion ar Mega Drive. Right, fi angen mynd lan, so ti'n mynd lan. 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 Ie, lan, fel hwnna. Ooh, No. let it go. Lan. Yeah. Oh, no. How much you press a pause? Fi ddim lan. Right, now, neidio ar hwnna. Sit. Just press So y ti'n mynd lan. lan? See, yeah, fel hwnna. Lawr. Lawr, lawr, lawr. Oh. Na, pa ti'n neidio? Neud y thingy, neud y let it go. Yeah. Okay. Right. Be Ooh, dwi'n mynd? ti cwympo. Ti wedi Oh. thingy. Na. Fyna. Fyna. Yeah. Minnie! A Mickey. Okay, stop. Okay, let's... Na, let it go. Na, mae e'n ffrind ni. Okay. And let it go, let it go. Dyna ni. I'm blodyn nawr. Ti'n mynd lan? O na. Na, Fyna. Dwi'n mynd lawr fan hyn. A wedyn, Let it go. Beth di yna? o beth ydi? O, mae'n troi mewn i beliefs. Mynd lan, trio mynd lan fyna. Ie. Ie, mynd lan. Ooh! Mynd lan fyna, cael hynna. A wedyn mynd lan. Na, fi'n gallu gael e. Ww. Os dwi'n trio fe eto. Ie, a wedyn mynd... O, oce. Na, dwi'n gallu. Mynd o fyna. Nes mynd. Duck. Ww, mae bron di bwyta fi. Nawr, mynd lan fyna. O, mae hi'n dod. Mae Let hi'n go. dod. O, O, fi wedi mawr. na ti ddim. Na. Mynd lan fyna. Ochr arall. Fyna. Ie, fi'n mynd i neud yna. Gosh. Yay. Neidio! 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 Ti fel? Fi'n mynd i Neidio! geisio mewn parti. Na'n gywir. O. Neidio! Right, nawr fi Nawr angen... ti'n nôl lotion. Ie, a nawr fi angen neud... Wait, ti'n neud yna? Neidio! Okay. Ti angen mynd. Right, nawr fi angen... O. Okay. Peace. Nawr fi angen... Nôl arian. Yay! Mynd Nawr fi lan. angen neidio. A neidio. Ti'n Ond mynd. fi'n mynd lawr. Mynd dra fyna. Oce. Trio mynd lan fyna. Go. Trio mynd lan fyna. Dwi'n gallu. Mynd lan fyna. A lan, a wedyn ni'n mynd i pwy copyn ydi e? Na, ddim eto. Trio mynd mewn un o nhw. Na, os mae nhw'n closed, a wedyn ti'n gallu neud e. O, mae'n sefyll. A wedyn mae nhw'n spyt ti nhw mas a hyr mae ddim hoffi di. Fel hynna, Na, hynna. ti'n mynd... O, bod ti ddim yn even cael yr arian. Ia fi yn. Ddim ar un arall. O, mae'n feisty yn dydi. Lan. Lan, o. Fi'n mynd i cyfer y selfie gyda hyn. Fi'n meddwl mae'n cool. Sut ti'n neidio eto? Fyna. Nôl yr arian. Neidio eto, fi'n gesio. O, deco. Fel O, danger. Ti angen. Na. Neidio. Ti angen neidio ar nhw. Ie. Nôl yr arian. Ti'n mynd i dda ar hyn. Beth ydy hynna? O, ffael! Ydy wedi ennill? Na. Ti. Chw! Mae fel mae spit o ti allan. Mae'n Mae ddim yn pwyd chicken dinner fo.
Nawr ni yn y pre-coffin. Let it go. Let it go. Oh, mae'n troi mewn i... Thingy. Yeah. Oh. Nawr ni nôl. Dwi eisiau newid. Gall chwaer nawr. Robert. Bydd yn dda. So ti'n mynd lan. So ti'n mynd lan. Yn neidio. Neidio. Si. Neidio draws. Yes. Oh, bwrw. Yes. Na bwrw. Bwrw. Oh. Na, mae chili pal yn neis. Right, now bwrw fe. Quick before my spider web bomb in. Oh. Mynd lan fyna. Na, mynd lan. Ble? Lan. Na, fi eisiau mynd lan. Fi'n mynd O'r arian. Hyn yn mynd yn lan. Lan, eto. Oh. Yeah. Right. Quick. Cerdded. Yn erbyn hyn. Let it go. O, yn neidio. O, yn fi pwysd lan. Wyt ti cael y cerdyn? Ti'n stuck now. Voilà. Quick. Fi'n mynd. Gonna let it go. Na, cos wedyn fi fi'n marw. Oh gosh, ble dwi'n mynd nawr? Diolch am rando. Os wyt ti'n hoffi fideo, subscribe. Diolch!